Phela veke lezo ke indlela zichinga lapha esifundeni seKZN eDurban lapha kudlalwa khona imidlalo ye-curling knockout. Sicala imidlalo yama-semi-finals lapha isicema se-Orlando Pirates vakatshela i-Richards Bay bese kuthi i-Marimo Gallants vakatshela lapha ke i-Golden Arrows. Ngomgcibelo Moses Mabhida i-Orlando Pirates icalana nesicema se-Richards Bay kanti ke Orlando Pirates yalapha iVutha Bay. Uzokhumbula ukuthi ngibo inkutani ze-MTN 80 season engani bese bayithumba ihlandla lesine. Ngicabanga ukuthi ukufikela nje eminyakeni edluleko le-Orlando Pirates ma-Cup Kings weSouth Africa ngiyacabanga ke ukuthi bazokufuna ukuthi bayokufika lapha ke kuma-finals kanti umbanduli labo uWadu uceda ukuthumba umnongorwana wokuba lapha ke i-coach of the month and sekathumbe ibhigiri yokuthoma angakuthabela ukuthumba yesibili. Badlala ne-Richards Bay nokho ongeze wayinyaza engazibeki phasi nayikutholileko ingakurara kodwa amathuba amaningi athi Orlando Pirates izazithola iwadlala amanye ama-finals. Umdlalo ke oza kuba mdisi ngwangosondo lapha ngibona khona i-Golden Arrows. Golden Arrows idlala ibholo ehle, ibholo ekara abantu abaningi. Angazi ukuthi khani izabe seyipholile emancebeni okubethwa sicema se-Orlando Pirates ngolosithathu ngo-3-1. Kuzakumele izithindithe msinya idlule icalane lapha ke ne-Marimo Gallants. Marimo Gallants siyayazi ke yona ukuthi isicema naso ongeze wasinyaza. Isizini epheleleko safika kuma-semi-finals walo leli phaliswano nakuleli hlandla ngicabanga ukuthi bangafuna nje ukuthi barage bokufika lapha ke kuma-finals kodwa ke bacalana ne-Golden Arrows edlala kamnandi. Mhlawumbe nje sibona umdlalo we-Golden Arrows uSiyanda Ndlovu aceda ukuba i-player of the month wathumba lapha ke ne-goal of the month. So angazi mlaleli ukuthi wena emidlalweni emibili le ubona kungiziphi ingchema emibili ezakudlulela lapha ke kuma-finals. Sikhathi sokuzo usikinyeko ngebelo urabhula unqophe Akwande mlaleli ngiyakulotshisa namhlanje kwahlelo lethu lemhleni ihlelo fulela onetho uGwekwezi FM. everybody let's get